VPP uba Arden Basai Moit negasngi ula ong baga parti kan sara yakimat bayadai bat kajing bamsap wat syadu kasa kasoka pedeng. Ula ong ru ba kila don shibun ki kam bamsap ki belami pertai ha Meghalaya henrei kitnat kum ka CBI bat ke ED ki 4 shim lawan bantokit. Habakan tho bakin mi khmat yagi seng riulum ha Meghalaya ula benrap baki Nongïalam ke MDA ki deiban pediang ya karai jong upai ba bat ban ino akam da kajing Donburom. Niladan banta yu briu jingi banle fo Delhi bekipa da legit o bandra ikiti kemat kum ka kam bamsa baling im jini bakan ke ED ke CBI hagan ke jela kidon chibon ki kam bamsa balai tang sikui ki jela kani ru kadi goi ke bangin simkhia hagan ya party bangin ya trend baga government of India kumno bangin ya khon ya ka bamsa hagan ke jela if the leaders of the MDA still have a self respect, they should have own moral responsibility and gracefully step down from the government.